Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang di pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naibag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na, shout out ti Misare family. Apakiramanan ni Roger Misare. Lumbag family. Apakiramanan ni Arlene Lumbag. Kastamet na Alex Parcha. Shout out manipod ka ng Jezreel. Kat ita, hadtoy ti pakasaritaan ngayon kang pinalwan. Ayat ngagin bubulsal. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Papanamaya magsulay. Saan ka matamang opisina ngam agkararuar ka? Pakasiksikuran nyo ay ang amin tatang. Na, kaan-anawa ka. Imbis at ti anak mo ani Carlo ti pasaway. Si kamot abak bakitan. Unay daytan kaka. Awan mo ter aramidot dito'y balay. Di rumarak mat. Adamot dita ni Pasing ang masusweldoan ng trabaho kan mga sikaso kada kayo ken ni Carlo. Kan maysa, lakayan ni Carlo. Saan naraskan na bambantayan? 25 titawon na. Kan nadamot yung trabaho na. Oray mangkat mga sawan. Aya, nagloko kan ngay na. Kasla kayat mo paikit din ang mga sawan ti anak mo. Talakay matan tatang. Unay daytan kaka. Nagbanglo ka nagsiksi kayo matananang? Thank you, anak. Papanan nyo ka day? Nagmatagpasyar Sa dino ti pagpasyaran nyo? Iti balay ti amiga, siyempre. Barkada yo ka din, anak? Sino nga itang amiga yo? Neko anya tayong tinagan na. Naglukon da ito nga utak ko. Manang lilipat. Uray da ito, nanang. Saan sama ta babae ti ibagbagay yung amiga yo? Lalaking samay. Amigo yung samay. Apay ayang amin no lalaki. Dakas? No kasta nanang lalaki ti barkada yo? Apay, dakas. Yakam mo ka na kayo. Aganad kayo laan. Adon ti mangluloko ita panawin. Ang mga nulukon na kayo. Sapay bakbakitan kayo na makibarbarkada. Ay unay daytan kaka. Lolo, makisinsinnarak samot ni nanan. Ay agpalatang arod iti atap apok. Kaya't pala nga tamot ni nanang ti makiasawa iti dadya atawon na. Minupusan, mas daawak mo't Bagbagaan nyo lolo. Ang mga mailawan kat lukon dalaan. Sapay adumot ti kwarta ni nanang na idulin na iti panagaburod na iti. Nalaw ka wanatangkan ti ulo ti inam. Iso tinasayaat kat paliiwan ta. Awan ati mapaliiw ta dito balay lolo. Anya nga raw ti aramidan ta. Surutan ta itiruar. Ay wada. Nala. Limad nga raw da si iman ta ni nanang mauno kasta arumwar. O naday ta na bakitan. Nay, rumwar ka man ang sulay. Apay aya asip-siputan daktatang. Andan samat paspas mukmao. Unay daytan tatang? Andan sa ilimlimad mo ka na kami iti anak mo. Ibagamlaan no makaas-asawa kantap no amo may taramidin may. Anya ngay taramidin yo. No kas pangarigan laeng tatang. Apay,
Andan mayata mga asawa ken kahit dayta bakit ba? Nungay, ibagak nga, adda. Anya, ay, uray daytan kaka. Lakay ka day, akataib mo. Saan? No saan alakay? Ubing nga raw. No ibagak nga'y awan. Ay, daytan tidi mo raramidan sulay. Bakitan kaan? Saan ka mga agampang? Ay unay daytan kaka. Apay aya apatirik naket pakibiyangan nyo. Mga sawa kayo matangamin no kayat yo. Ay, laklakaya akon. Bilinan nak ang mga sawa. Ibagbagak lang tatang. Ano mariknayo ti mga sawa? Go! Ay, langgong kamay. Tsak, tupay makapagnan nararigan. Dahil pala asawa ti ibagbagam. Oresi ka, dandani ka nagkapsat. Kaya't mo pala ti makiasawa. Ubing pay. Bareng pumigsaak tatang. Ulitag, di ka kumaging bubulsak no may papaniti ayat. Ta delikado na ita. Nakarkaro pa ng makapatay at sakit. Unay daytan tatang. Lolo, kumpirmaron. Diyan niya apaw. Kada pagluklukwan ni nanang nga ubing. Uray daytan kaka. Kasadarak siguro. Ta nakita mismo tigayem ko akakuyukuyog ni nanang. Kat nag-sweet da kanupay. Ay, nilagbain na bakitan. Upayan nyo langan lulaw. Kinbagbagan nyo. Salbag. Imbes nga anak ti bagbagaan, inamit tayo, ay uray daytan kaka. O sarem ta panunot mo sulay, saan na day tariknam? Uray kumamit ano kasadaram, saan may kasadaran ba't ti anak mo? Di yung amin napadas tinakiinayat iti ubing tatang. Talaga ajak pinadas tanda utek kau. Jak kayat jak seba. Jak kayat ti mahut-hutan. Unay daytan kaka. No ubing ti pakiasawaan ti may sa abakit. Hot-hot ti gagara na. Iswa di ka kumaagin bubulsak. Ay, saan na hot-hotero ni love ko tatang? Yay, anak kadiri. Di mo manibalbalikas na itata madurmi na kadumngag. Nang runa pa'y nuubing ti bagbagam alabs mo, just kay. Love kada sweetheart, ti inawag me. Tapnoad adda sumantak ti nayat me tatang. Ay, just kay ka talaga sulay. Da kami ti anak mo ti matay iti bain iti kasta nga aramidam. Unay daytan kaka. Ang panunod ka kuma. Ulitag, di ka aging bubulsag no may papankin ayat. O no saan, ijamon na ita nga ayat. Tatang, di yu ayaam mo ang love is blind talaga. Ay, unayan, unayan na itan. Kalukwan na ita. No amumunti kong palna, isardeng maon. Saan mo na pagpalusot ti kinabulsak ni ayat? Unay na itan. Luko talaga ni nanang lolo. Anya man ang tinaramin la ng isang putkit din iti lalaki. Ay, ampang nga talaga. Imbes asikat yung isang put iti babae, tikit din inam yung isang put iti lalaki. Ay, inaya, jak maibaw sa panunutan. Kasauyo ni nanang lolo. Talaga akasaaw kan pagsasawak. Oray ti lalaki asimang ba dito balay? Papanawan yun, sakbayang mabitog kaw. Ay oray daytan kaka. Kaslaawan panunot mausulay. Adda ka di manin basol ko tatang. Nadagsan ti basol mo kada kami. Tanang isang put ka iti lalaki. Saan nga ramit ti limpya babae ti kasta? Di pa'y mangisangpat iti babae iti anak mo kat isaw ti lalaki. Si kakit din, abim mababaiyan ti agisangpat iti lalaki.
sakit ubing pay. Ay inaya, matayak suleng, matayak itaramid mo. Saan kayo mo't nga an-anwen, tatang? Apay kumamatay kayo? Kastay ko nakon. Agayatak manen. Kat ni parasito ti ay ayatak. Anya, ay, nagan na langan ko talaga pulay ti alimatak, sumusipsip. Ay unay daytan kaka? Amam day parasite, kanan na ti bagay. Sanak mo't akanan ni parasito? Anya kita sa anay, ibusin na ka, agingat awan babatikan ka. In other words, lamutan na amin asanikwam. Unay daytan kaka? Kalkalpas dakla kinasarita, tatang, o may dakman kasaritan? Gapaw tinalaos asuron ko ka, anda nalipatak ngay baga. Ibagayon, tamasapa ak amaturog tapno pumintas ti kudil ko. O mubeng ti kudil ko no masapa ak amaturog. Anya, ay, agampang ka talaga. Ibagayon jay ibagayo, tatang. Pagtalawam ti lalaki ngayon sangpat mo, tano saan, nakaestima pasamak. Awan ti daga sa mapasamak, tatang. Ada, Awan ko naklangarudan. no kabilin ni Carlo nga anak mo ti lalaki ngayon sangpat mo, naita ti naka sa mapasamak. Apay kumakabilin na. Saan na nga ron ako sunada? Isa papanawin na. Kat no saan nga agtalaw, kabilin na. Naita ti bagbaga kadaka sa mapasama. Ay, saan nga iso ti mangisuro? Ni parasito ti forever ko. Iso nga agyanan ditoy forever. Ay, unay na kinasuker kan kinaagtatakon mo sulay. Lalabas. Inananong ti sungo ni parasito si ka, Carlo? Pinasubsubak tapno sana sumupsap. Langgong kamutan niya. Apay ngay sakit yun na dya parasite nanang. Parasito, tinagan na. Sito for short. Awan karbengan nyo, amang sukat itinagan na. Wano mang birngas kan kwa na. Bagay na ngamin ti parasite, ta sumusupsap. Nanang, saan kay ko mga gimbubulsag, ta mga no pumudo? Awan ton ti makita yaw. Agtal na ka man, Carlo. Di yun ton makita ti itaray na sa ni kwayaw. Uray itaray na. Tama kipagtartarayak tumutan kan kwa na. Tapno awanan ti makita yu pay. Nga ultimo, aniniwan me adwa. Anya, Alabay amta kasaritak ni parasito. Tapumanaw kamin. Adabot umda sa kwarta kapag abang mi iti uray basit laeng a kwarto. anya. Isukat na kami kanilolo, iti na dyan sumusupsap wano hoteraw. Tinapistak mo tananang. Di ka pala agulim at tapiwa ka kung tangiwat mo. Makauma kayo. Anya siya naramid yaw kani parasite ijibangkaw. Anya kumapay, tatang. Awan mo ti i-deposit ko. Iso akapilitan, adagi withdraw up. Daitan di bagbagakin ka adaka sa mapasamak. Rugyan na kan. Awan makalapod kanyak, takwartak dayjay, tatang. Nagrigatak, idadaki ja abroad. Ala akitadakin ka. Ulitan, di ka agim bubulsag. Tama nga no mabulsag ka, tinalabos nga ayat mo kani parasite. Sito, kunayo man langan, no diyo may balikas ti parasito. Parasite daday amang sipsip iti amin na sa nikwam. Ay, aguma kayo, intun awan kamin kinilove ko, tatang. Ay, oray, daytan ka. Kadire, nagita ngay balbalikas mawfa. Ibagak man langan ti pudno, inruar ko amin na nakwarta kiti bangko. Tapag patakdermi iti balay mi abasit, kinisito. Alya! Awan na talaga, apaw. Sokir ti inam. Mas gawak mo. Mangibabay nga ina. Awan mabalinta. Taaggatulay. Nalabos lolo.
Di na pala radrada ni ti asen ti nagatil na, just kikiday. Kirumbang tumpakan di ti balay na dya parasite. Tano makitak pala tiyan, niniwan lang kat burak tiro pa na. Ay, sana na po. Oray ta, pumanaw damat lang iti inam iton malpas ti panakder da balay da ka daw. Talagaan na ulaw ni nanang iti tengat aldaw. Permbe diyak malipatan na iti panangisukat ni nanang kada tayo nolong. Awan serbita ka ni nanang. Gap iti da dya hutiro. Baya mapaw. Tano adan to pagbabawyan na. Katawa aktaw. Awalat gangganas ko nga katawa lolo. Bugbog kawak tukit diya. Sa akong tumod. Guyab-guyaban atong 7 pisan. Unay dito na bakitan. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nalpas matlaangan timpatakder mi. Timpatakder ni parasito, abalay mi. Kasta unay, ti panagayat na kanya, isungim balayan na. Apo! Asino dahi taabakat? Isunsamot ti bakat a hinuthutan ni parasito. Apo! Umayak man. Mabitlaan. Anya tinagan mo? Kan anyat masapul mo? Siya ti asawa ni Sito. Adda ka di? Mabitlaan. Anya tinagan mo? Siyak ni Suling. Excuse me, bakit suling? Nagpuskol mo ti rupam anang ibaga nga asawam ti asawak? Anya? Asawam ni Sito? Wanmat? Kayak mo te itong pakken ka tinagkasaran ni 5 years ago. Anya? No kasta, linukunak ni Sito. Wan, asawa na ko ni Sito, idi inarum mo. Ha? Ulitak, Asawa ko ni Sito, idi inarum kan insangpet mo iti balayo. Oh, saan na puno dayta? Agtalaw ka katsyak tagyan dito eh. Kwartak tinaaramat anang ipatakdar iti dayto abalay. Awan ti kasuratan a kwartam, ti pinagpatakder mi iti balay me, pobre abaket. Iso a pumanaw kan, sakbay nga ipatiliw ka kadagiti pulis. Trespassing ka. Ala, panaw! Nga. Nakaring kayo ka din iti panakailibayaw nanang. Sanda ko na si Diren. Tanaot ti barukong ko. Nakapsot akon. Awan pa yun ti mailwak. Tanaibusen iti panagsangsangit ko. Talaga akasta ti maghanap ti suker. Manaw apang magbaga. Manaw apang nakisarita. Ngem nanangkaan ti kinasuker mo. Day tala kinagatil mo timpang pangruna. Poston, tatang. Amok unay tinagkurangak ken nagbidutak. Iso asar dengan dakon. Aklo na kunti amin. Basol ko, tatang. Nagbalinak amot talang. Amom lang arunan ti pagtungpalan ti panagsagmak mo. Ngem naging bubulsat kakitday. Anya ngay ita. Ti inapit mo ti panaging bubulsat mo ken ayat. Buwan nga rod, tatang. Kat pagbabawyak unay dayta. Agyaman kami mo ta nakaamiris kayo nanang. Taro saan? Awan ko mati mauray yung asim eh. Ngam gapo ta inaklon yung tinagbidutan nyo. Mawatan kem masyan kami kada kayo. Agyaman unay anak ko. Kat sapay kumata mapakawandak itinagbasulat ken nagbidutak. Bala, husto na ita na drama. Lalpasan ti amin. Saan na may sublay. Isuasan tayo asang kadakamat. Adda ditan. Isu at aramiden tayo ita. Ket agmove unan. Lipatan ti dagas sa pagtang ket sangwan ti pagsayaatan. O na ket ngaminan da ita. Di
Itan kagayem tinagibusang ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay na itan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.